يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. Wahai Zat yang maha kuat, wahai Zat yang maha kukuh, hentikanlah segala kejahatan dari orang-orang zalim. أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين. Semoga Allah memperbaiki urusan kaum muslimin, semoga Allah menghindarkan mereka dari kejahatan orang-orang yang suka mengganggu. Okey, rupa ni bagus sebenarnya. Kita amalkan zikir ni untuk yang memang sesuai untuk situasi sekarang ni, kan. Kita kadang diancam ancaman daripada pihak luar, kan. Ini bagus untuk pelindung-pelindung. 182. Ya Aliyu ya Karim ya Alimu ya Qadir ya Sami'u ya Basir ya Latifu ya Khabir. Ya Aliyu ya Kabir ya Alimu ya Qadir ya Sami'u ya Basir ya Latifu ya Khabir. Ya Aliyu ya Kabir ya Alimu ya Qadir ya Sami'u ya Basir ya Latifu ya Khabir. Wahai Zat yang maha tinggi lagi maha besar, maha mengetahui lagi maha berkuasa. Wahai Zat maha mendengar lagi maha melihat. Wahai Zat yang maha halus lagi maha mengetahui. Ya Farijal Ham ya Kashifal Gham ya Man li 'abdihi yaghfir wa yarham. Ya Farijal Ham ya Kashifal Gham ya Man li 'abdihi yaghfir wa yarham. Ya Farijal Ham ya Kashifal Gham ya Man li 'abdihi yaghfir wa yarham. Astaghfirullah Rabbal Baraya, Astaghfirullah minal khotoya, Astaghfirullah Rabbal Baraya, Astaghfirullah minal khotoya, Astaghfirullah Rabbal Baraya, Astaghfirullah minal khotoya. La ilaha illallah ni sebanyak 50 kali. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah.